magsukul Jahid, jazakallah khair. To give the topic of good versus bad deeds, the prescription for change, tauba and purification of soul, we would like to hear from our Ustads Faisal Jailani as our first speaker. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da ayyuhal ikhwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna puji iban sanglit tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan tagdapurusin kawasa. Demikian salawat iban salam doon hapanghu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin nagluas lungsad magpasampay sin agama nato agama Islam, dahin pahajaman nila sambil bihaon, alhamdulillah masi-masi napasampay kato. Dahin ha mga ini mga katutimanghuran in topic kaya dihil sin kanukuruan nato amo na in good deed and bad deed, prescription for change. Dahin ha mga ini laong sin mga sila nagbibisara wayroon lang nga permanente di hadunya ini except change. At ang katan ya panjali di hadunya ini magganti-ganti sadya. Bang bukod sumong paunahan atawa umatrasbihan. Keep on changing. So in kita bilang Muslim sa bunal mamaratsay pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-change kita sung paunahan amuin sung pakarayawan, di kita mapaya mag-change sung paulihan amuin panegatif. Adik pa hika katto tamat to patapik ta subay ingatun tatuod sa bunal in agama ta agama Islam amo na yan in agama sa bunal prescribes in Allah subhanahu wa ta'ala bang hisiusyo amo in lumiyo atawa di kumapot doon ha agama amo na in agama Islam tanto magkalagwi ulugian na siya hadlaw akhirat. Demikian in agama Islam, it's a complete way of life. Kompleto siya, wayroon kulang niya. Dahil naman ha social, economical, political, iban sin pag-agama bihan, complete siya, nasakop niya. Dahil ha mga ini, subay kita, papusuon nato yung pagniat nato, subay di magduarwa in agama nato amo na ini in agama dahon nato muy paadlaw akhirat. Mga katutimanghuran biya na sinasabot tabihan pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala ipanhapango nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab in siya piarasin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya amo in mamaytai sin agama nato amo na in agama Islam laong ni haparman niya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basira wa najira. Wa ilaw nga piarata ka o Muhammad malaing ka nung asampuna lang nga mamaytai bang uno amuing kakukuyangan dito hadlaw akhirat iban bang uno amuing kahuhugaan dito hadlaw akhirat. So in kita in Muslim di kita makaripilos lang ta di ta kaingatan taway ta kaingatan kahalan sin akhirat sabab yan in hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matarang iban informasyon Allah subhanahu wa ta'ala matarang
mamaita kato sa lugay ta di hadunya. In pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. In pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piara rahmat siya. Rahmat sabab indiara niya kato ini hikalapas nato dain hanarka jahannam iban hikasud nato hasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunayan tiatagaran sin tao muslim o may nangangaku muslim sebenal bang man bang mui pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikasudya surga iban hikalapas niya palam narka. Inna change din di amuin di sin mga kanakuraan nato bihan. Nag-research din sa ako, iban nabasa ko din mga ini, subay in pagganti, in pag-change, muna dahin habaranta, dahin hapamilita, dahin asawata, dahin haniborta, sambil matuna hakamatauran bihan. Sa aplaksin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw hadya mag-change, da akong mo in mag-change, amo in tao hagua. Di iyat tumamarahi sabsubay muna ingin hawabaran mo laong sin Allah subhanahu wa ta'ala la yugayiru maapi anfusikum hatta yugayiru inna Allah la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Hasuratul Ra'd ayat 11. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala di lang na pindahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk kauman, hambuk society. Di pindahon na ing kahalan sehingga mamindahi muna ingin hawa baran nato. So unahan nato bihan mga utatamanghuran, pindahan nato imbaran nato bihan amuin bangsa upama way pakita bihan tanto makaingat haparkala sin agama subay kita magmuhut-muhut insyaallah hasalugay ta di hadunya. Diha ini aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala manunyo ko ini ipak-change ini hadakwa panawag-tawag pakarayawan sabab banghadya mo inggan pindahan mo imbaran mo dyan mag-change in society di mag-change bihan di diat tumamarahi subay bang magpinda imbaran mo subay resap ko maghuat-huat bang diin kapinda sin mga kaibanan. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya wal takum minkum ummatri yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Magpaawon kamo dayon kanyo ummah manawag-tawag pahinang marayaw sa mga katutimanghuran kumpas ko subay malago pagsuko nato Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga kaguruhan nato iban sin mga kanakuraan nato amuin magdihil sin mga papradyaan sin mga muhadara biha ini sa amura ini waktu amuin makarungog kita niyo nasihat din kanila sabab in kita niyo malayo kita rin hula nato amura karungan nato in bahasa Arab kumpas ko labi na adlaw Jumaat aun pag-interpret sin hutba subay kita niyo sama-sama mag-attend doon hasupaya makarungog kita niyo basin hatip interpret sin makuruhan nato yan ha Green Mosque iban na usap tumpukan biyan ng buog patinumuray sabihan ha Masjid Aisa insyaallah. So kita niyo amuin way nakahati subay kita niyo maghati insyaallah amuyan to panapiti sing kami mga katutay manghuran may tayad to subay magsama-sama manawag-tawag pakarayawan sababin hambuog community bangsa pama awan hambuog doon maghinang maasiat di tumurun energy sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian bang datungan bala doon hambuog community yan tanto malapay ra ingkatan bukon sadya amuin hambuog yato amuin na datungan sin bala sa datungan da amuin hisyusyu doon hakawangan yato. So subay bang awon kakitaan nato maghinang maghinang langgasara subay yato paagangan nato subayat to hati na i-stop nato bihan hasupaya di magkanat sabab malapay ra in kita niyo. Dahil na ini in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangdaak sabab in panawag-tawag pahinang marayaw
iban pag panglangi pahinang mangi, wajib ini. Wajib. Iban nagsabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laong niya hadis na iza ra'a ahadukum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Nagsabda panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang kamulong niya makakita hambuog dayon kanyo amuin maghinang mangi, maghinang kangian, subay na to yato i-stop, ibansin lima na to, bang na to kaya. So isirim makakaya amuin manglangi, ibansin lima, amu na sila amuin magdanakura. Subay na to di pasaran yato, bang na to kakitaan sila maghinang mangi. Wa illam yastati pabilisanihi, bang na to di kagausan, di niya kagausan amuin lima niya to, dila niya, hati na bisarahan niya, nasihatan niya. Nasihatan niya, bang so pamawin bata padayin kanya, uto lang na ayaw ko maghinang, sabab hikangi yan, kato, hakangi hakamini nato. Subayat to, di kita mag-ang ipasampay nato yan to kanila. Wa illam yastati pa bikalbi, bang di pagagausan sindila nato, di kagausan sin lima, di kagausan sindila, pa illam yastati pa bikalbi, minsan dakuman pangatayan hati na di kita mapaya hinang mangiyat to, di kita mapaya. So inyat to, bang kita bihat to amo na tulong niya sa lamma iman. So mga katutay manghuran, subay magpaong kita din mga iyat to, bang aon din ka to kakitaan na to maghinang maasiat, us-usan na to bihan langon sindima na to mangkaya na to, bang di bisarahan na to, nasihatan na to sila, hasupaya di sumaplag atau ako manat imbasiat yan sa mabaya kita di mabaya, malapay ra kita bang dumatong inbala sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bang di na kita makakaya, minsan dakuman hati na di na kita mabaya, halaw pangatayan ta, amo na yan tulong niya, amuin sa lamma iman ta. Sa ayaw na kita amuin sumuport bahay ng mangiyat to, di na kita makapagbisara, di na kita makanasiyat kanila, di na kita maka-stop kanila, sa ayaw na kita sumuport kanila ito. Mga katutay manghuran, in yato, in pagganti, in pag-change in barantabihan. In pag-change, nag-start din dito habaranta, nag-start din hakangian, hasupaya di magkanat, hasupaya di kita malapay, bang dumatong in bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya, ang na ini wajib kita ni manawag tawag pahinang marayaw, iban manglangi pahinang mangi. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ard walakin kadjabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang hadya laong niya hambuk ko man, di mga tao hakaw man yan, magparat saya sila sa punar pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magbabuga sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk ko man yan, bang hadya biyatuhinang nila, la fatahna alaihim barakati minas sama, ukabun na mo kanila, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ukabun ka mo kanila, in mga barka, in mga rijiki, dahin hakalangit-langitan, iban din haka lupa-lupaan. Ukapon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, sumagwa di maaw niya to, walakin kadjaw, maghimuting kita niyo, maghimutingin mga sila, dahil na mga kaiban nito, di ito mapaon. So amo adya maka nila uno-uno na in mausahan nila. Sabang tabistahon din ha mga sampol maka tadin di habarkatin Allah subhanahu wa ta'ala. Mang imano siya magparatsa pa Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal. Iban na magad siya, magubuga siya kaniya, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala jiki. In maka tadin di bang takumpero mga katutay manghuran. Di hamidel is ini kumpasko bang wayroon kanila in oil sila na amuin pinaka miskin amuin country di hadunya ini, sila na pinakot sabab wayroon tumubo amuin mga tihanong dendi laong tainsaying in mga katumbot-tumban di tumubo dendi sa in tumubo kanila uno amo na ing gasolin mas mahalga pa din sin dito.
Sabab uno, sabab simbarkat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hadya Saudian, bang tabis tahun, di tumubuin mga katumbutumbuhan. Sa sabab barkat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ala kulli syai'in qadir, inna Allah ta'ala, kagausan niya bang uno-uno ing kabayaan niya. So inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, di kita makapailo. Di kita makapailo, sabab inparman kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. So subay paunun tabihan sa Allah subhanahu wa ta'ala, magparatsaya kaniya, iban magbabuga kaniya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita kahilian niya rijiki, then kaniya iban palayuan niya inbala kato niyo. Mga katutimang huran ha agama Islam, in topic ko ini for change, amo ituin muna change bihan pindahon nato imbaran nato, bang kita niyo naghihinang mangi ando kakausan nato istapon ha bulan Ramadan ini, subay nato na i-continue after sin Ramadan. Sa babang nato kasandalan ha bulan Ramadan, di kita magkaon, di kita mag-inom, bukun sandya siyandalan ta in haram, sampai in halal siyandalan ta, tanto ha bulan bukun Ramadan, kasandalan ta in haram yanto, sabab in halal free na kita. Then ha mga ini, in mag-change, then di sa dunya mga katutimang huran. Wayroon na pag-change dito hadlaw ahirat. So laong sin mga sila sarun nadamatul akhirah, in sa lagu-lagu pagsusun, amo na in pagsusun hadlaw ahirat. Hindi bangkaw fail ha mga examination, ha mga board, ang pa-chance na ito mag-recover. Sa bang dito bangkaw ma-fail na, wayroon na lingian sinambuok, hang katao pa, hang katao, ama to iniyano nila, baran kung baran, napsi. Bang uno imaramo, bang uno in mausahamo, di hadun niya inamalaman mo, amura kumandat to, amuin makatabang kay mo. Amo na in malasa kato, amuin inata, sa hawak to dito, in inata di na kita kakilahan niya. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinsambat, subay kita na magmuhod mag-change sa salugay ta amuin aun pa waktu asa lugay ta buhi, pag ubos sin kabuhi amuin waktu mapatay na di nakagunahan di nakagunahan na mo pag-change. Diha ini aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga katutimang huran, bang kita amuin sumna mawapat bihan kakitaan ta na amuin susungon ta bang kita halom surga atau halom neraka, im mga sila amuin nagsusun, mabaya pa sila muy pa dunya ini. Sa laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila laong niya dumatong na ingkantaan sin hambuok manusia, di laong niya kaadjasan hang kaoras saulihan atau kaadjas hang kaoras saunahan. Bangkaw wapat na matay na halisag hambuok, tantumuy na kaw halisag hambuok yan. Minsan hisu pa kabimbangan mo rin di, wayroon na makatabang kay mo atau makasugpat sin umur mo yan to. So then ha ini supaya kita mag-change bang kita amuin way nakabatok amuin natunan sin agama, supaya kita magmuhud bihan mag-change sin ginhawa padantang. Mga katutimang huran, biya sin sambat amuin kamaasan ta im mga bagay ta di na makatabang kadud to lahirat. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hadlaw yan long niya, magoy na long niya in mga tao, dahin ha mga bagay nila. Magoy na, amoy mga best friend mo di hadunya, duay na, pagdatong dito, di nakaumalingit nila sa kakitaan nila mo yung kabuga-buga na mo na inap ka jahannam. Wa ummihi wa abi, in ina mo amo na imalasa kay mo, hawak to kaw sibi-sibi pa, bangkaw bang minsan pa in kaunong sung na sungiton nila halawong simod nila, bang pangayoon mo hidihil mo pa, hinihidihil nila pa kay mo, sabab inlasa nila kay mo. Sa hawak to yan to, di nahikadihin nila hang sulag dahin mga ama nila, minsan kaw kalasahan nila dunya. Ya kaw anak, kalasahan takaw dito dunya, sa hadlaw ini hadlaw ahirat, way na yan to, di na makarihil ina minsan hang sulag amoy amal ibadat, sabab mabuga na sila amoy narka
nabi mo anarka jahannam. Haamata bihattu raisab wasahibatihi haasawata iban ha mga anak ta di na yadto makatabang kato bukun di hadunya bangsa upama aun mga anak ta ranggo aun mga general makatabang pakato aun mga attorney makatabang pakato dito hadlaw ahirat mga kotay tabanghuran amura makatabang kato amuin amal ibadat ta amuin mararata. So subay kita babaon pa bihan pagbago mag-change kita amuin di pa maabot in waktu. Yung Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Adlaw yan lang niya di na magmumpaat in arta mo bangkaw millionaire dendi di na ka makapagbagsak dito matutubanghuran. Ibin mo na inarta mo dendi. Wala banun yung mga anak mo minsan uno na inranggo minsan uno na inkawasa di na makatabang kay mo dito hadlaw ahirat. Amura ay makatabang kay mo in arta mo in yamal mo amuin marara mo bihan mo nahinam ka di hadunya illa man atallahu biqalbin halim amura kuman maramo amuin pangatayan mo sa punnal nag-aga makaw paagama sa punnal amun Allah subhanahu wa ta'ala. So dahin ha ini subay muna tuudin kita niyo mag-change kita niyo bihan ha waktu away pa dumatong in waktu amuin sing kamatay lang sinallahu subhanahu wa ta'ala la tadri nafsun maja taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Di nato ma-expect hambuk ginhawa bihan bang uro mausaha nato ka konsum. Way ruon asuran din kato ng hambuk bihan na malasik kita ni konsum kondisyon biya sinadlaw ini. Way ruon. Atawa ka bang uno in mausaha nato konsum yato atawa ko nisa. Way ruon maka-expect bihan. Demikian lang Allah Ta'ala wa ma tadri nafsum bi ayyi ardun tamut iban di nato kaingatan di kaingatan sa buok nyawa bang uno atawa uno lupa siya miatay in kita rin di naghuwat-huwat kita mga utot mga huran Pasko naghuwat-huwat kita ni katan matay kita dito ha Pilipinas way kita no ka-expect matay kita rin di sa mataon na din kato mabata pa din kato way na sila nakaabot ha waktu ini. So dahil kato, di nato kaingatan bihan, ha next year, ha bulan Ramadan biya ini, bang kaabutan pasing kita niyo. Di taway kita niyo, di kita niyo maka-assure. So baba ang waktu pag-change, mag-change kita niyo, amuin paagama sa punnal, paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyo kumapot, ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto malakpas na dya siya rin haraka sin Allah subhanahu wa ta'ala, yun magkasanyangan na siya adlaw ahirat, amunayan hiwat-huwat sing kita niyo in dunya haupo bihan bakaw no multa mga 45 bihaon lang sin Nabi sallam 60 to 70 makapindak luman mga kauhaan wallahu a'lam bangaw na emergency kunjung ko nisa di nakabutan ta minsan uno in kabisihan ta di hadunya sabsin arta subay ta di tay kuran in ahirat ta mga katutamang huran bihat tunadja muray tu in naka sintay timangud niyo maput-put niya research bihan insyaallah yarira in mga kabuhan nato amuin magdugang kaniya bihan bang aon diyan tukulang duangan niyo bang aon isab naglabi bihan bang aon naglabi kulangan niyo bang nagkulang duangin niyo ako ang bukte mangud niyo kulang pa agama Islam buhat-buhat masi-masi manuntut agama Islam mga katutimanghuran bihat tunadja magsarang syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yato na ito diyong in first speakers ng kita niyo. Wanado kayong dingkan Ustad Faisal Jailani. Hadi pa kita niyo makakato pa second speakers ng kita niyo kasi pagkawyaksahan pag-ubusin mga speakers ang kita niyo pagtawagon swaliwan jawab in silang mga on pangasubo yang kami nagdil pa katas kain na iwan ballpen kung so pa maluman ka mo mamisaran din di aunahan sulatan nyo na dyan pangasubo niyo ang padilan marikamo pat na mabasa yaring kaguruan na to inshallah yung mga ito jawaban nila iwan to mikyan ng mga katatamang na mo yan online biyaon pasal in basi nasapot sing kita niyo in lecture na to biyaon live kita niyo video streaming ha yan da in link kakitaan sing kita niyo ha webpage sin OMO sin organization na to maon mga pangasubo niyo inshallah sulatan nyo na dya
ubus pason mansing kami. Ubus inshallah yung mga ito kajabawan rin sa absin mga kaguruan na to. O ninambog pangasuho. In pangasuho ni last week. By the way, in mga pangasuho misalong bukod na topic, misal out of topic, anything related sa agamas in Islam, in mga yad to welcome. In pangasuho ni last week pa, sa kapsin siya usang katano time, in pangasuho niya, can a menstruating woman read a Quran using a Quran with English translations? Balikan ko, can a menstruating woman read a Quran using a Quran with English translations? Ustad. También. Ikaw ba? Nakapad. Hindi nakabawa. Kunin na nga suwin, magkatira ka magsinog, katawa. Hindi na ba? Katira? Iliangan sa dya pagbasa sin Quran, amon ulinan mo, pagkaw sa abo junub, atawa sa abo kaw, kababayan ng kahayod. Yan, natin nilalawang ini biubulan. So, hawak to yan to, yang langan sin sarain umulin to sin mushaf. Amay ta sin aya, on sa Rasulullah masuhu ilal mutahharun. Amu inuirun makaulin ka nawat malangkan suway amun sutsi. Yan. Adapun bangsa pa mamassa in babae yuruko ha mahanggaw siya. Beta sa kiman ulama na mahanggaw siya manawa ay namun memorize na yan to. Kaya sa pantun mag ini long ta i-review niya namun memorize niya yan tulong na GRE. Sa namun ka general hukuman biyan si mga ulama at inibang sa aboy babae yuro di siya magbasa ini Quran biyan mo yatuin beda sin fatwa sin mga ulama Allah alam biso. English translation. English translation. Mga putimang huran kasi natubian idea pangyat to English translation na insyaallah makajariya to English translation ayo gamin ko anto dito kami kasir ko nabasa na mo biyan insyaallah biya tura biya kan kuan isa pa nito insyaallah Bukan basa bukan Quran English translation. With English translation. Bukan pagyan nito atin magbas pagyan nito basa inusalon niya Quran on translation dito English translation. Kasi Ingkon ito hindi ko magbasa sa Quran. Pag yung basa mo translation na yan, ito, okay. Transliteration. transliteration Sino mo desal? Klaro. transliteration Bangsaw pa may pangasukat inbasaw niya amon translation sin Quran natin niya hatihon niya unin hati ato may problema sa niya ito sa bang basaw niya in Quran mismo misal siya ang translation dito atau transliteration sin Quran way ato amoy ato naman yung langan sin mga sila ulama amoy ato Allah alam bisaw. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بأسين أجسين تيمون ناتو إن biya topic sin doktor guest nato supposedly naman doktor Hamad biya way siya nakahadir biya naman pagyan na tauba at tauba in pagtauba tini mga kialasan sin Allah Ta'ala amoy ni in muna iban manjarita iyanon amunain ulihan subay mahinan sin manusia in tauba pag ianon, di kita ni Sun Allah Ta'ala papagtawaton. Tiap-tiap
mu'min di man jarin magtaubat lang ta ambok subay katahan si mu'min. Biyatin bita sin Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pagtaubat kamu lang sin Allah Ta'ala, kamu yan katahan mu'min. Tiap-tiap mu'min subay magtaubat. Kaya sinagi sin guru na to kaina indu sa sinabuk malapay in kamatauran. Adik pakita niyo matu pa amuin taubat yaon related day sab kanini amun kiyabay ta paasar sin mga Israeliyat Nabiullah Musa alaihi salam waktu niya nakaminsan way na imulan tiyahunan na wayron na imulan in lupa timugas na in lupa way na tumubo inhinansin mo sa alayhi salam haatharin kaya bayta ipunin mga Israeliyat ang ambukis salam niya 70,000 in taon nila kapituan nga ibo tipunin mga Israeliyat inamon miyaya magto ibanaon day sabamon wayron limamod pagsambayang simambayan sila among salatul istisqa pag ano namon sambayang mangayo magduaa supaya umulan. Nagsambayang sila, nagduaa na in Nabiullah Musa, siya na nag-imam, simambayang sila. Pag ubos sila simambayang, wayra imulan. Na inunin Nabiullah Musa, alam niya may taidlaw niya imulan. Kaingatan natin, Nabiullah Musa, kalamullahu taklima. Marani magbitsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito man, na inuino siya, bitaan siya sin Allah ta'ala, alam niya ya Musa. Aunlaw niya mga kaum mo abdan lillah asiyah lillah inatin niya aday nga mga kaum mo insiya mo ambok day sa niyarat siya ya damik yan insiya lang niya nagmamaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala ambok isa kisya tulang niya kawaan tahon siya nagmamaasiyat kawaan tahon subhanallah inlugay sin pagmaasiyat niya manjariin waktu yung pagdungog si Nabiullah Musa bitaan niya yung mga kaum niya lang niya isyukan yung lang niya nagmamasiya biyaon na lang niya guwa na siya supaya lang niya umulan o inilang lang niya chance mulan subay siya lang niya gumawa intaw yaon may nagimuwa lang tama si Pugsya di siya magpakitain siya nagmamasiya wayron sa ni sa mga biakato mga gumawa kita lang ta ako'y nagmamasiya wayron di siya way siya gimuwa inhinang si Nabiullah Musa si mambayan siya magbalik iban sin mga miyakat kanya during nga mo nagsasambayan sila imulan makusog na inuinisab na isabi Nabiullah Musa pataadjaba Musa di tanin niya Allah lang niya may talang niya imulan wayron man lang niya gimwa intaw yan nagdurusa ilang sin Allah ta'ala kanya ya Musa alam niya intaw yan nagtaubat nasuha then nagtaubat siya ako rin makaingat sin pagtaubat niya kaya tawat ko lang niya miap ko yan pun kuin karusarusahan niya kaya nakuha ni Nabiullah Musa lang niya isyuba intawin nilang niya ya Allah manjari ko lang niya kakitaan in siwin tao yan lang sin Nabiullah Musa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya ya Musa biya din lang niya kaagi intao yan nagdusa siya nagdurusa nagmaasiyat siya lang niya kawaan tahon tiyatampanan ko siya way kulong niya piya kikitain siya nagmamaasiyat biyaon man lang niya nagtaubat hati ipakiampa kulong niya natin niya ipakita kaniyo subhanallah biyatuin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw magtaubat pataubatun ko sin Allah ta'ala tayo mangod misan uno pa indusa mo taubatun mo na adya pa Allah ta'ala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kaya sinagi sintay mangod na to ang guru na to kaina in kita niyo mag-change. Subay in kita niyo muna to amo na yung pagtaubat. Especially Ramadan ini. In pagtaubat ini maka bang aung bala mapapasnin bala yan kaubatan niya in pagtaubat
ayat sin Allah Ta'ala lang niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas inudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Natin sin ayat ini lang niya, gimo lang ni in mga kataan kangian, ununin gimo mga fakir natin niya amon kamiskinan, gimo na ang mga lang mga tsunami, ununin mga gumawa yan, amon di kawayan sin kita manusia, pasalan lang sin Allah Ta'ala, kahinang-hinangan sin manusia, sin dosa sin manusia. Inyan, pagbuon sin Allah Ta'ala, pasalan sin dosa, karusa-rusahan sin mga manusia. Daong sin pag-ubos siya tulil yudhiqahum ba'da alladhi amilu, ipakinaman kanila sin Allah Ta'ala, pasalan sin mga hinang nila, la'allahum yarji'un. Yato na isabing pagtaubat lang niya, la'allahum yarji'un, asupayain sila magbalik marikado lang sin Allah Ta'ala. Inatin niya, asupayain sila magtaubat. Bihat to ka-importante in pagtaubat. Wa ala sabilit tarhib, suway na to ingaton mga kialasahan sin Allah Ta'ala, isyusuin tao di magtaubat. As bangin tao di siya magtaubat sin narusan niya, siksahon siya sin Allah Ta'ala sin dusan niya to hadunya. Bang di dumatong biyaon konsum kunisa kawaan tahon para tungon sin Allah Ta'ala kay mo, bang buko na sakit pamilya mo, inmangi dito bang niya para tungon pangatayan sin manusia, amo imitum na in pangatayan sin manusia, amo di na siya magtaubat. In taubat yan, in tao di magtataubat, di tarisap sin Allah Ta'ala, amo na sila nin mga zalim, kaya nga natin zalim. Kunin bita sin Allah Ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Isiwin sila lang sin Allah Ta'ala, mga tao di magtataubat, sila nin mga zalim. Kunin zalim. In zalim, amo na in tao narka. Siksahon palaw narka, yato in zalim na in manusia, abang kau di magtaubat, ikaw na yung zalim. In pagtaubat, malago to din makawa na to sin pagtaubat mga kialasahan sin Allah Ta'ala. Muna in pagtaubat, tumhid dhunub, mapapas niya atawa mairis niya in dosa mo. Bita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi. Isyusyo na lang sin Allah Ta'ala manusia magtaubat after in siya, inatin niya after in siya makadusa, magtaubat siya pa Allah Ta'ala wa aslaha subay ini ingaton na to marayo, buko na mo magtaubat adya kita hanggang doon lang pag-ubos magtaubat adya, di man jari subay ang pag-ianon wa aslaha, magpareho-reho siya, fa inna Allah yatubu alayhi. Sa bunad lang na Allah Ta'ala papasun kaniin makarusa-rusahan niya. Aw na hadis sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taba ala dhanbin fakaannahu lam yudhnib, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, isisu na in magtaubat narusan niya, tiubatan niya, kaya ngayon niya kaampunan kamapanin narusan niya, di ada siya wayrong nagtaubat. Ikarwa niya mahabbatullah, bang kau magtaubat, lasahon kau sin Allah Ta'ala. Wa man yuhibbullah lam yu'adzibhu, isyusyo na yun, lasahon sin Allah Ta'ala, di niya yan pahunitan, di niya siksahon, di niya pasurun palaw narka. Ngunin bit asin Allah Ta'ala lang Quran lang niya, inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbul tawabin, inna Allah Ta'ala kalasahan niya in sila magtatawbat. In pagyanong niya pagtawbat at tawabin, ang syart sin magtawbat yato. In pagyanong tawabin ini among daran nagtatawbat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya lang niya, inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra, wa fi hadis al-thani as-sahih, inni la atubu ila Allah fil yawm 70 marra. Adwain hadis yato. Inakulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtawbat ako makahanggatos
Makahangga to sa akong magtawbat, magtawbat ang kaadlaw. Every day siya magtawbat. Tinabuk hadis na niya kapituan. Subhanallah. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. In Rasul sallallahu alaihi wasallam miak siya sin karusin ubang aun dusa ni atawaway niya panarusa, niya maapnakan niya sin Allah Ta'ala. Magtawbat pa siyang kaadlaw. Adlaw-adlaw siya magtawbat. Amo natin pag yanong tawab. Bangkaw mahinang tawab, minatawabin, lasahon kaw sin Allah Ta'ala. Biyasin agi ko, ikaw pahunitan sin Allah Ta'ala. In pagtawbat, ang mga faida niya ito, tubadilu sayiat bil hasanat. Ikatunya, gantian sin Allah Ta'ala inahinang mo. Inahinang mo, dusa, gantian kay mo sin Allah Ta'ala pamarayaw. Kaya may aasar, daw akhira, dumatungin kita manusia dito. Dito kita bangkaw makasud na palawang surga, ipakita kay mo sin Allah Ta'ala in mga narusa mo. Lang sin Allah Ta'ala yari dusa mo inikatan. Inikaw, muga na kaw, lang mo mataog pa kariwin narusa ko yan. Pagkita mo sin dusa yato, malawa na sadya, kagantian marayaw. Alam mo ba nga kuto iway nagtaubat, indo sayan di maambat. Bang yato maubos na, pasalansin kita manusia, yato pa yung pagyano namon nafs hawa, imyan pakita, ya Allah, on paway kaya lista dosa ko. Maraiway, pasal biyato yung namon kita manusia. So, abo kiyato, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tabdilu say'ah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. In sila mga tao nagtawbat, naghinang marayaw. Pagubos nila nagtawbat, naghinang sila marayaw. In pagtawbat mga tayo mangod, yan, kaya nga natin short sin pagtawbat. Amo pag yan ang tawbat o nasuha, bukod sa dyan magtawbat kita, wa amana wa amila amalang salihah, himinang kita sin amal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, gantian sin Allah Ta'ala in mga hinang yato na hinang tadusa, magantian sin Allah Ta'ala pamarayaw. Subhanallah. Aun ko na hinang malaguto dusa, pagkita mo nagtawbat man kaw gantian sin Allah Ta'ala, inalago sin dusa yato amur yato isabing lago sin marayaw idihil kanya, idihil kayo. Subhanallah. Di pa kita niyo mato pa mga kaiban ng kafaidan sin pagtawbat, tumtumong na itong mga kialasan sin Allah Ta'ala, may ta kita niyo bitaan sin Allah Ta'ala papagtawbaton, iban may tain kita niyo mga mu'minin papagtawbaton. Muna in kita niyo nagdurusa doong adlaw, di maambatin dosa, in mata na ito magdusa, in tainga na ito magdusa, in dila na ito magdusa, in lima na ito, in pikilan na ito magdusa. Tungtungan sin kita, bang aon paghinangunta, langta inini, kaya nga na ito in klase sin dosa, dua in klase sin dosa, sagair wa kabair. Dosa, siwi-siwi iban dosa, nakula. In siwi-siwi lang tayo inyaon dosa, siwi-siwi dayan, bukong dayan dosa malago, hapabilain ikaw, daran mo yan na hinang, amo niyan imahinang kabair. Mahinang, lumamod na siya pa dosa, amo in pagyanon major sins. Bang indu saya tu sibi-sibi lang mo, pasal lang mo sibi-sibi da siya, apabila hinang mo siya daran, mahinang na siya kabair. Naman lumagunin do siya to. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha akhta'a khati'atan nukitat di qalbihi nuktatan sauda. Every time kita makarusa, mari pa amuin pangatian na to, biya magmark siya mato. Kagi amo na din diyan apalang pangatian na to, magmark siya. Fa idza naza'a wa taba sukila fi qalbihi, o kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir al hadith. Bang kita magtawbat, igon niya to.
sa tumtumon talong niya wa in aada zida fiha bang siya lang niya magbalik da sindusa to hinangon niya na isa balik ang panaman lang niya lumago indusa hatta ta'lu ala qalbihi sambil lang niya kakubiran niya na in pangatian sin manusia amo na to hindi na ikapagtawbat sin manusia pila ka to taniyo biyaon nakarungog sing ayat mga ayat biya sa kukanyo isiusyo na in manusia in ayat kerungugan ta biya baliwala biya way ronda kato tumtumon ta mga taymangod in kita in pangatayan tayan bukon wayro way kita nakalamot sin ayat sin mga mu'min pagyanon wa idza dzukira alaihim Quran abang sikakekwanan kanila yung Quran karungugan nila yung Quran lumunok tantutod lumunokin mga pangatayan nila bang in ikaw yan diungog mo yung Quran mga ayat biasa ko kanyo ingatin niya subay na kaw magtawat di ta kay ngatingatan bang kuno biya sinagi sing kay mahud nato bang kuno kita daw tungan sin kamatay ang karida ko man dumatong ning pagyanong Lailatul Qadr in Lailatul Qadr ni fiha yufraku kullu amrin hakim ang Lailatul Qadr ipagsulat na kanya pagsulat doon kanya bang issue naman in unahon kawaan niyawa kaya bita pa hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam aun lang niya kakitaan mo ang buok usog naniyaon sambil lang niya in usog yaon lang niya anak-anak sa di matong lang niya in Lailatul Qadr amon Lailatul Qadr yan kaya sulat doon in ngan niya in siya kawaan niya wa ingatin niya di na siya makaabot pa Ramadan balik wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim inatin niya makusog siya sa iyat tunatuy ingan niya kapag ano niya to amuin isulat sin mga malaika mga kiaulungan sin Allah ta'ala